Uriya ha TV West nakushimira umunonga program reba hindukire kandi ni bet commission program yegeneye birho burizo bari Sunday shahina ziciro eje garko muri wa kabiri shaha mukaga guhangwe kandi kwa kuba watujoininga ninga shuwagire bo muno rwo kubanza ejinu program yitwa nsta isabanta bene mbozi yabo banta bene barebire bene barabiremo kandi nyenda kuhamiza ngutoko basaguma koko wabori banyuma yo kugireba mwene rizoba nazo umwanya guruko yetu umucanda omuriyonza omuri nyarushanje kandi jiri yo mu Rubabo district ne yarkunjiri natayo muka yo mwami no mucyara hazo umuntu ogu no mushaho konka mwene wenda mweto mwami ne cyaro kwenjoying so Mr Byarugaba kandi erinde ne ryameded so umuntu ogu ine no mukazi we batwakiraje kandi twashemero konka hati reka mwakira ha program tumanye kukirari yecho nakushemerwa mnonga Dr. Ninye nakira izina ryawe mbujwire Meded Byarugaba habwenchi otakunda kitene sa cyawe nko mushaho abandi kamba byenjoyinga nangwa nabatabishomire bakabikunda iwe kanokirwa istinisa emiruni mingi tiwora chiha istinisa ebi wakora byo birachikwiriza actually hateri agenda abantu bakinyeta Dr. Meded why ka clinic abinji baranyeta professor why habwe mirundi mingi yimbara bize mu kubaragurira habwa miracles zo kuragura ukunda bakorera so barebere ngo cyado habwo kubanguhira habwo kuborobera mu kugwaza kwabo ukashanga ndabanguhira yanje ati joro yo mugwiro wanje muka nkatuma yinga nkandara nkazayo kandi ukashanga barangwirwa kumpika yihi hato bumwene utakabire professor utakabire doctor utakabire Mr ukagabuzirwe ryari abazire bawana bahino wanyininka nowe nkazagwa actually tindamanyi birthday yanje ningashizo rinazarirwa kotaka kuzire mnongo beriwe emyake wanyisire habaro yanje yo batizibwa akahandika ngo yazagwa hacha dash tiyachitaho ngero nkashasha bwa reverend go kutijika kutahizo wari yanje nazarirwa rero hakubatizibwa yaje ngo nabatizibwa 2013 byo ku 12 rukumubwira nkaga ne 2 mba kugira ngo ukabatizwa urukwingana ki hambwe naho niho ndagna yakerere obaka tata na mawe babajya bagite kandi time ejo ngashobwirobwe wabaga atagisirwe babatabaziza gumana ari mbebe ito babazire babagisirwe tubatubazwa turi bato mbwenu ndateka nkazarwa between independence na December mbwenu myoko nagire kuyuza form zinaki nataho kibanza December konka mbwenu nkataho kigufa kugira ngo kijirane 2013 no batizigwe nyine sandi 2 konka mbwenu around between September hamwe na December mwezi bireshatu bakaba abantu bamuri nguki bakaba batashumire ho nakace batarakumanye byo kugenda umunsumu bakaba abantu babashumire tata kashomaho kareho konka kabazigwe nabari nkefuzi yashomaho kace yabona skill mbwene cyo kugira ngo bamanye kizo bo babajimanyire konko wahandikiye baro niwe yayi tarabavuriza kandi ni wabazire boto baragambiye hagataho kwistwe twine baro tutafireyo kutwagire kuza mu byo kwandika kuyuza form zinaki mukurundi boranje no kutebwa actually mukurundi boranje narebuji tabahuye birthday batagitire kunkane bwe time yitejo birthdays zazitari so prominent ngo abantu bazijaguza bijire hati mbeno rajaguza ko birthday hata bana no bajintire mu hatati kuruga kare wa surprise okay ngwe na nyabukuzi batamu hati kuba kuzire nabo barazintamo hati na yinachimanyira na nyarobundeshwe tinanyeka kambisho umwe nangwa irigenda bintu muze gukutushika mezi otyo ha birthday ohurota
oyoka no kusheka mukashemerwa te mikoro okay atabazire bawuno bayi omuzire omushija babaramweta muzeyi Zadoki Madyadya tiriri common kiri kumanyisa cyo kintu ekyo Madyadya kira mayisa ngo umuntu utali ngweno utalesigwaje urabuzabuza kintu okay aha umukazi babaramweta Florence Nyanako kokabona babiri bakafa uri umwana wakanga nyowe ndi umwana wa mukaga aharbanga abandi 12 yagita abandi babiri bamukatata yes ngwino twa turi 14 nyoko niwe mukazi mukuru kandi niwe yagumireho abandi bakayimaraho biro bice bashobora bagenda nyina babebija akijaho umwe yari makuzara yagenda niro yaritaho ndijo yasigabojo babiri turi nabo hati nabashije bakuru bambi okay niyo mukamura abantu bamuringo cikancerebe keje care family mpango konkata taliba kabara turaha ayine heduka yashubura akashome carani rero yakore carani yashubura yagure bibanja yayega kutwegisa abo barabona 14 bashomaje umucareki baba bari mu bamwe bukubanza kushomaje mazima so ukatandikira nka primary nkayitandikira Rubirizi muri kilomita na kuruga hano ukoza yota turatambura ku shayi 12 shayi muto twahikireyo n'ikigire okay kandi twega mu mazu tugaruka so kashomera y'ibintu bingahe kashomera ibintu mushanju ahi watantire nto wahendeye naherere ibyo ryari ishomero ry'abakristayo kunuya uramubwira bwitwa Jwanza mushango mu kristayo arazambuka kristayo kandi turatambuka Nyarushanje tuzarubirizi n'abakisizi baratambuka Nyarushanje bari Rubirizi bari Kisizi ebintu ebyo konka bukabiresirwe ki edine keteka ngumwa umuntu wedine ndijo tashemeye kutunga obuhereza yashomerayo yateningaga kukwata inyikiriza yabo nibalegise sapuli n'ibindi nkebyo nango ubwo cyakigumire munonga n'umuntu muhara wo mu Kristo yatarashobwa ki mu Katoliki edine kegumire munonga niyo principle baba barakoze se niyo mitwalize abo kugira ngo nabyo byinemu ukunyurubana mukake so kuwargira mu primary watora nakwatogwa makobora high school Rwashanje na mwenda turije mu rutaro rwa Mindi nagishomayo imyaka 4 nagarukayo nashoma imyaka 2 muhaya watora hi after there habo kushomera muri zo ntaro zikuratine twatwaga tine ba master bo kutwegesa twatwaga kineki tinahikaje kuza makerere ni yawe university yonka mu Uganda twene yo turataruriza hati nagukwata Fort Portal konkana amaza naza ho guru mu clinical officers school kusoma diploma mu clinical medicine atechi okojumanyiro taguru nayo uramoyo bwobwire ko wamaraga ka S6 n'ga S4 ukwatogwa Kampala mubanyabuzari kujeka ngo ikehinda na office nkuru zona public service keri Kampala so interviews turazikora mu Crystal Towers so nakora interviews nangwa nkeina agriculture clinical medicine ejo nakora na entomology na forestry banyita mu clinical medical school guru wazayo washoma naziyo nashoma namara yo kweza kumwe urutaro Museveni yahamba Kampala kuba hamba Kampala chekero kumorwenda nikinana itanu mu mukaga hati kinana mukaga twahunga turije nkaye Kampala
kuko yishwe ngo rutaro rwaruraga Kampala ruratora kuri twahikire Mbale twashanga Mbale yo nabajukize yaho train ya Tulesire yahiriraho hati niyo najya na munywani wanje twakwata gwa Palisa kilomita 4 twazitambura kigira akajyo mugwere ajwa Palisa washarokuzo wabo nancaza nkai Mbale yo nekera ko muriro basi twatambura imirambo turagira muri za Namataro omwe twayambuka namara y'wiki yona muraparasa mwisho Palisa otine cyo gukora ndine cyo gukora ka of course turi mu refugee kuga turahuriye birabaho actually ruhanga akandambira akanyamukina aho ka train yishire tukuratire niye bakwatire muri teso yiwahurire eyibaye cinjina abantu bona bakaferayo bakaguma bakabasiriza mubijukariyo nebiture bibazaga kucelebratinga so nanyangahoneraho nije twaza Palisa twaturanywa mizi genyanja leki tuga nagwara typhoid kunyita konka nagagwa narugireyo nije bayubwire nara muri za jinjo ko Kampala so wajango kamara weekend whole week so weekend mwe kuyahwire wajirota ntoko ba swipingire munya urijiko bwo rutaro kuba kwasire Kampala hati bali ba joininga aba 7 biro batanka kubinga abantu baratwara ayi bahamba bakiriringa tutambura nuko cyabitse nuko cyarabukire kisoye so kwikire babaragusaga gwagumera uguru munonga hakantu kunka pate yifeji yakiriringa so bwanyuma ya 1 week wija Kampala still watambura ningo motoka zatangiye kutambura basi zaziriho nakwata basi tirinye road tayika Kampala nyekereza tumureho tugaruka kurukayo mukahumuro turi ya program reba hindugire kandi rizoba twatwara umugisha gufta yayo umururu kungiri omukara kahansa karkwe two mucanda kandi omururu babo Ejana County sotor hot wino mjenyi witu no mushaho ariyo natugambire byarabiremo embozi yino inunji reka tukumusema nawe so bwanyuma yo kurwara nakira urutaro riyo rwace urutaro rwaho hati na planninga kugira ki kuruga mu program yo kuzaguru nkapushaba nkaza football hakariyo hali amashomero gagari ashatu football Mbale hamwe na guru so hatu washara kujanga kuriyo hareke agentiro hango yanyireyo kanzo mubeyi kuka cyakira kwabo mazireyo ukwezi uko hashanje ntashaki guru by then kaberi nyonka shange gensero sa munonga munonga kandi mbere by then keri twaturashanka ka folina bar tubera hostile habwa habwensha yitu kandi turashobora mbwira n'abaside yabirire surutaro so na Argentina garukayo nuko kushaba football bagikiza naza foot nashoma naheza wa marimi yakengero myaka 3 kushoma clean comedy banyuma yo kushoma habuze na magaraganje nyonka juno mwaka gwaishaje gwa chikinana ibindi makobore musine ya kana senior 5 na senior 6 na choma je muri correction yandikiye mana scripture union mind yanje keta inangweze mu government hospitals habwa life inaramanya erimu yo kutulira hakwiba kabazi kusquizinga kasete mbarweire on top of your salary so naza kisizi tindakozira interview kisizi baba baramanya kana humurireyo mu bihumuro rya byokwe baramanya nakora interview bakamba komo tindaramize na salary bakabara mpumurimo bamparole mpango munoga kuja kwegura ibintu nkayina ka suitcase n'ikindi kibaga nk'ebi byo barashopingeramo nakishike ka my brother
n'ubutoke bubiri abakozi bari muco ko atine bintu so nahikaye igitoki kimwe nakiriza medical superintendent ikindi twakigumya cyo gutekana nyine nakakishike ataka kwishika kankashoma okoka kutekera isha akaba yafire niwe yari first born wetu so nakatwara kutahana ko ngukigiraho hirubiriza primary school nage munshomiremo so ngwino ni buruma ko umuntu ashobora gusa ejo mpango nangwa banyamba bantasa n'undijo muntu haza ryo mujungu muntu by'abantu barugire hasi nabanza mujwe ngo nabanza mu kicenge ecice nasigaye cyangwa naza mu cice kare ubunyani wanje barumete Dr. Musi tunamasiko actually akora mbarara yantaye n'umukazi wemebo banje ngucungwishe wakora iki anguze mu main ngumenye niwe main nguriya n'umugeni kandi kiza naza umujungu yijeraza mu cice ko ngato akundana munonga muno hati kuyagiye wawe twahurizana munonga konka akambera umuzeyire kandi nawe akagiye cyagiye umusigazi konka akambera umuzeyire akicurino tutekamo turasharinga bien ambwira kandi nangwa ikikuru munonga ikintari mwebegwa ubu naratasa injugano big chunk of injugano niwe yazihiri akamara ni ubwire buringwa kugira ngo bakana na point y'ufungo mukazi mukira hamwe kamara imyaka 2 yaba yakunzire kiri kumara icyo cyo kugira ngo akohereze sente ze munonga nanye nantajye umuntu mubi nanjye umuntu uranguhira abantu actually na tinkabire mubi so ko bwanyuma y'imyaka 2 watora hi wagumatizizi waza kwengera kushaka hanyuma yo mwaka gumwe banyane banjibije bansitamira ngo ntase nabagira unashintase uko ine myaka yenga nkuko mabiri namushanje 8 aho kwa time turashobora turega tukuziri mbwera hati banyenda ngo ifere najenta tintinyi sete wabire best man wanje yanyikikana touch account in housing of course accounts byo biro banks sazi tari common ku bank ekeri rukunjiri bank ati stand big UCB Uganda Commercial Bank ekeri rukunjiri number omuhihi nakabare maybe kunkomu so yambuze tuina account inozinga nantara mu banka nantara mu rachi umushahara gutonga nganda bakwasomunga mu ngaro turatoza yitwatoza tini national nakoze cyangwa kanguze mbuze yemwe amushahara gwa binkozire mbwene nakozire nakasturu nyina nendijo akana kayo aka akasturu kanye ni part of my property akaka kariwe mbinte bwabanze kugura akaka niko twaba bakatamuje tari munente twaguraka hariho mujunga kabyine nka balcony nka heru taze twabisinacinga twabitamu ndi no mujungo go naratahana uri yatukiza twabihayo nibyo twatandikire hata account akuna nkwataga maybe kuhera abandi bana maybe kugura munanye nk'agasati nkaka maybe kuzakubatiza nanye nyumba abantu bakankunda munonga hibuli off duty yanje nambaga ndaza nko kwemerera umwana ninga hari uko ino bugenyi ariyendaza ninjero na kugira ngo kazomu umbyo kujumushira umuto so buri wamwe nakana arengoshe mekomwe yes nkemberera abantu bundi yaha kayika na point y'ugenta tati niyo nashara mu kuza mu family planning abantu bija balirenta have enough mazu konka bana no bishwa bona munonga bana banje bo kubanza
nati binamaka ko nkagiye cyamuteganisa no mukazi we arandirira ati mwana ati navuga neki ati navuga neki kandi nanyangwigwa kubukubona abana banje so account tojera tinjiraho na account yo ngato jim tinti shibanga zaseyo hati benda guntase mbanza nkigaya gaya ucinshobera konka ngabwe nabe narebiro umara wanje cyayega ncyari foot patrol umrebayi nkaba namubwineho cyari makobora actually mu S5 arakune na ba my sister arashomeye mu yebe ndi makobore twaza kigize school mu conference school planning conference nandi chairman na walichi awakali akali Edgaro konka my sister na wali mu halajo committee yabo so namureba namukunda wagire cyo wagamba shi kandi abakuru barukuru wamushabashwe ngo abe munywani wawe uko nuwe kandi cyo tari mu conference yuna nkamburiyeba buriyeba yes hati kunije naza foot patrol my sister kashigwe teacher wa Chebambe hati kunaba ndiyo twatubaga tura interacting mu child services zito kuriya kunayikireyo nayo foot patrol na chairman wa focus barita focus aricyo kibine kirebembera barokuri hati nashanga mwewe umucyaro wenyine hati ali deputy Edgaro so tuba leading services tuba leading services to interacting nagabwe namurebera na my sister so of course bigambwa abana nguna wayazaza zakundana then naja na murakosi konkana ho nabo to ine cyo wagamba during that time tuka interacting mukachi one time yampeshe tonto cha bibuli ana naho na mukunda munoga kundagire kumara kosi wakachari ari mu 6 nasika namugambe ntiro hangayo birarabasa tujije kutura hamwe ko mushije no mukazi we nawe narayikiza kana kiri umwana wishomye yes konkari mu 6 nije kusi by then turahandikiye ne baruha hatu papura tunje tubaboleta Emiro wandika ukasiringa kakule bahasa utamu posta konka shabantu bakaba tadishomwe barahankeje bishoboka actually baraze zone zyabampandikiraga akashanga nzifayiringire mbwineje buti toine kabara hakena kama ya naraje bwona mbubikiraje mbwine mukafayiro hacobire bwawe ko visiting amabara hago gashoma nshoma mujiza kumugarukamo yeye ndibinjira kingaruka mu ndahinde ono tinga points z'abiragambire ndazigarukamo hatu mukamhandikirana bwa nyuma yo bwire borukunyana ahishe bora yatwaraga ubwire hiye sandisha ningo kwezo utakajibona ukiburyaho yishe ubona yishe shemere ugaruka ni egarake maro bwire bonde takashenda mpora so hati baye ndikisizi yamara 6 zabo zije nazihayo kunazihayo akaba arashomesa kintu ha school practice arashobora akakoba hati nija nzirese kunkana shanga na manyire sister we your reverend generous niba tindi wensi habukwa bakashabira my brother warankura tumwanya ntali school so twagira ubuzale buso bwayongera kumanya na mushanga ari muko wabo ajwa wa generous na uro tindi wensi atu wabo disirichi ntinalisi results zugumushiki ati no manyutashi nubwo mbiya birashomera ukuna ndashomerayo mbeshuri wini planchi ndinyesa cyo waskai ndura nawe nko mucyara wanje reverend you go ahead tutakagire mu kahumuro nyenda kubanza nakutejo muranga ngo ha program egire bahindugire ntwakira abantu abakwenda kora byo kubohereza bwabo mweno ine business ya buri muringo
ijo gambe nitwe akarango kawe tukarabizeho abantu reka twumureho. Korakaye mukahumura tushiriya program reba hindukire kandi nyongera kubakira buri umwe watwegitaho iwo tuwireho hari abantu batamisinga hari abantu batahaho abagurusi bitu n'abakayukuru abaro kucererwa no kubyama barinzire program yeji no mukahangare katugumzemo abo kwa akambuza byona yashanga twine that kind of connection umwamure yabaho mu gishatu ngumzemo nanye nagabwa nabiri ntino ubwoba ndagendera mu byo mushana so cyabaho ije kuntayira kisizi kandi abakisizi nabo batangiye kundeba guza urugero tawe yaba nasi binja ariyo ki uyemerere cyo ine plan ki kuyisha akije nabishye bashatu nawo wakana harondije umuco turatana we gwarira atanitu n'umujungu nabaleta mu fellowship hawi twashumira chacha a whole big group kutwagire mu church abantu nyine mwashora mu church muraramukanyabajeni henshi bona twatu ntogo umujungu twatu n'umwana wanje arama gutera indongo twabeshongurira abashemererwa mbwena abantu barabasensingira nke kiriho ba mawento barazagwe na mawe yambwehura ataza atinyensia atotwarogo oya pointingira waka exactly yabuko cyangwa naje nyutinye na yereza ya pointinga hariwe wenyine mbeshwe bajya bakapointinga ndije naratora kamkomera nyokwento kwiyamutire mu stamp uwe mwanya yagamba n'izina rye mba mwito hasha atotwara muhara wakamazuba nanabazira kana bamanye kurungi munonga kali munyabuzare wabo baramumanye bambi wakireba okay ngeshati nkaho naragoranta ukotine ikindi cyo kuvuga 100% push then wayongeraho ka pressure kaceka murimo nakora mukazi rondo mukazi yes nagambira babana babangire mu mishwere nabete ngi tugende tubona handike boro nazinti turenda kwije nagambira wititire nakuza kwanjura mu otyo ngo yineho tuweke yiti batibarambuzi tuwagenda mwene biruhangara bari atubiro mukamubikora muti kubikora tuto narundo mushabi nibwo bwo barakugambira ngajwara boots hacho bukotine nkito kandi kugambira tukaturaza muko wabo ndi kugendera na birungiye Yesu kuri kutaya kurebeka kwamanya kugira ngo ntije gwendagire n'abantu nkabatoza hatari tuhataye ndi na birungiye bya Yesu twayishire na we yabe best man wawe niwe yari mbenu we yaramaye ico cyaro niwo wabo hati naruga kisizi ncereri guhokace nashanga we yansigire yazayo yazamuka kumbika mu muhanda ngumano umuntu nabwo ni kanyine gari njire boots zanje za white nho zazijire z'abamagwari yinarukura kisizi hati nshuma kumbika hife umushije ubabampa ngo antware atazamanya no kujura ati ntabwo acabonera tuwije na boots atunga twayika yariye no kujura obayuza kureba mukundwa yes ngo nujura bwo kwa hecambo so njura gushira yogure gari yanje tambuka akayitwa kirasiri najwara ngito ndeba nyine birite mu yo kujura kutajwara ngito njwara bibutsa niteka ngo muzabona boots hagatambuka na obi wanje ndisho ankwate gari yanje mwena mwambuka tambuka mushikayo fuka saraka shuze gari turagisayo tugita hife tambuka mpikayo oja owashoza aratubi ojure boots zanje ntafire kandi ntine bwo banshemerigwe tine no kusharebekere fane tine nti ndekirebire ati kunakaho nshanga ibintu bya Yesu nango yashitemere yaruhiremu tushitama tuganiraho kake bampe cyo kunywa tushaba tugenda ndaro waba ibintu bya Yesu
twatwenda kuza mu mission nka next day tugizamo turuganyisha ntaha hati ibintu bitandika guterera basi tuza kweyanjura ngenda n'umujungu wanje wawundi ngenda n'ababurumuna banje ngenda n'aba uncles twikayitwa babanyerekera umushabi ari n'ubuzali n'abaramanyana nabo nzo y'umwakira tuzayo batari kutubuza unfortunately bakatubuza tutakaliri nico bayikireho batubuza twashobora twagarukamo twashobora ato mukamushwire gukora ki baragiye gushobora kudiscussinga hachimwa mukamba mu rugero mukamuta discussingire ngo ona twatara mebenda gushaka ebintu mukamurgaha mu bugwa muzeyo muramuyango yes kanyo hine neshinanyi niwe so twayikayo batugira ngo inde ishatu embuzi ishatu emitwaro 15 abantu ngo byarema ngo katubireke ngo umushabolije kugaruka shuba bimalirize unkashi enti ishatu embuzi ishatu emitwaro 15 hata hebya bibere miringi madam nganda tunge 15 okwezi 15 zuri kugura nk'ibintu biri kwingana kikatugire nko gwiro by then nkongeraho 5 nagure mbuzeje inabire nyindi na nyine mbuzeje 1 nakakasturu so hati wayerega kuza kutunga mukazi yes bagamba byarema wijuko mukangu hariye twajya baje ngo katubireke muje tudi twajya wene ngunge ndi hano kubaheza excuse me tine kinarenda kugamba barebana bati abo uruma bamwe rojo rubajuri n'umudio abanje barebana nti obo irobwo orukuza kushwera kana yikirizwa gamba twa ukota basa kwashamurakana ndi munsasire basebo ecyande nto kwija kwitukunu ninye nabalesireyo nti mbwene nyowe kurugira programs ninga cyishiteka kinyine ibi batushaba nabikiriza wabyikiriza ukuza kubihahi aha abesere urwa ingaro bazite yes abanje umugurisi wawe akaciruho akafakare akafundi mwestu haci iwo ko byikirize ngo nohora kwemikono kwikirize ko nabire nyine kuri toka kurebaka so umusharo gwo kutunga nembuzi tugukujigura bende ishatu nembuzi ishatu ala niwe ndebese ngweno kukize kurya nyine hariye nyowe duhanga ngweno wakanyohereze now twashobora aherubona haciwe uraza kuziye wa mangu ni uregambira hati watwetire ki tubona muto agenda twakaliya twakifa mujungu yanyicika hati what about this what's all this happening here akata kachirebo I can see people saying what is happening do you know they said this and of course and I don't have anything but they have one good but we shall try and look for it whatever twashuma twataha kuna kire kisizigwalo bari excited bwana bambuza ngo bujenshi bwasa nge mubakushabazingahe nabagambira umurungo atayina bazingahe one good ati nakwinde wondijo kuyabihuri ati nakwinde my brother warankurata akawe azitunge amanka kaya mugabire nte yine nkete kamunana yangira ati umuzanje zona uzimu uturane mu yabajugisa barabasa kukunda ati testi zawa hata hasigara imbuzi 2 n'imitwaro 15 umujungu yanyikikana ati now I'm about to leave akarenda kugenda time yake huyi ati so
because I will not be here for the party. Ati the money this what shabi mitwali 15 nako hi 11 Oh dear. nasigara yakurunda zinga imitwali ndahinazi tinchijuka ko yona babembaga kawa administrator ati nakwente yo kubaga nandika kapapuro best man wanje kaya yarakoze rembaga kaya gisugwe we yakoze ka fundraising ho bwa butandikiri yambabura nakakora nandika papura ibintu byakanya mukirugura imbaga yahinda najujise ibintu byaterera banjujise nabibaha imbaga yasa mugore wanje namureta Mugwachenda twagitirwa wabo baraheta cyorezo muri rukiga ubwo by then kuwa mwamuzaga give away murarayo mugitwa mukashishe mwije mugenda muraro mbashoza murarayo baba tarasa kukiza kugaruka muka utayika muhanda hakagira icyabo kandi urabihurira n'irigenda kubirabaga suna rero na best man objenye obwiro bwe kabere common practice na tudeni kwe cyo birekira bakonka abantu bakagenda babihindura kandi ngo birimwe bizi biyisiri bizi mununge ubuyoshyire kandi abantu bashemeye kwija Bija bakabahingira mukasheshe n'abashwezi bakararo mukomo mukasheshe mu church after church shwanyu mukagitwa bikawa hachikankubuza mukamuraro mukidara mushitami bakaba batebekanisiza amajugu murara barabategurira amaju bakategurira inzu hakanika ikayabikine ne kanisa bategurira inzu hakanisa na renda best man no ndije umujo wo twatire baga n'umuntu muharo ndije wo gutera ibishani baryo kwata na rumuntu mugenzi wanyu haboko tumukaza mu bagezo muramine mebijwaro kandi taka tumukaza mu mbaga nebishwa ne bag mwaje murazikurura abwire bwagira n'ufunda kandi reka tumreho kake Koroka mukahumuro program nereba hindugera ha TV West umugenyo witu akiriyo na injera kutugambira ibigambo birungi mbwenu reka tukumusema nawe hashi emotoka ketaro emotoka yiwagipanyisanga ngo gumaho yene na yagumaho kakari nkakamwe na pick up ne kirole cy'abashindekeza bakabine kugenda aro abashindekeza abarore shitomugisha abandi tebigere bakakwate imihingizo bakatemba mu mugongo bekora imihingira mutwe yes mbere hatu murara na nomojo wani uko bakwateresha no muhara wo kutera ibishani mukatungo wo kutera ibishani akari mushi tadi mushi mu jikari mu ikazi ni okay aya tanchi kushobora tamuraza na za Dubai za kare ine kamera yenunji atera ubushani umwe nkako kawarare bahigura kananka ko kugitwa okay twa umukoro twagufunza omukasheshe baheza kubagita twatemba motoka yitu tije mukata I think hati nshobora habwe ncy'abantu bakare babire bona bagiturwa waside yo mukazi kugira ngo mwije nawe hati wagira ngo kiri umudenjaze birebi nyingi kiri umudenjaze umudenjaze zirimo erigenda akaba abantu abo baleta ba X umwosho yashandi bayine ko ndijo muhara uyadetenia n'umuntu buna kinji yamuzire nko mwana bayikagwa gataho agire ki yakora either a hijacking eka ninga hijacking ko gumujo bamubuze ninga accidents murazihuriraga ahirugire kuba ari kahunga burugire kungira give ko kuba baraje mutuka yabita barazaruhama sumbwe nategura ngo nibizibu kunkashimanya hatu noshanga umwe nyencha kareba takuza ku wedding ubugenye bamuhinjiro rwa katano rwe sandage wedding eri nkuru wa katano rwe sandage kwija Charles rebizibu nabarabashwire hale niyo kuzakorera mbaga hale konkakara ubwo bwire abantu babashwiraga mu areas zabo ndeba n'abenda kuzahari bo bagabatire ntegura yuko umenye baraza kubona mutuka bagende na hati cinte cyo no chagira munonga hija ho mukeji abashwezi bavuza kutwara umushyo wawe
kucakubire kirya habwa ubarara omukasheshe baza hari yabuzera bababwira nyo nangwa nabojo banje ni kwintire ndakina ubakinkuriye konka bamwe bakikuze abandi tibakikora tuza mu akashirira mbara mu covid tumara twamuhanya mukana tuza kuri twagitosha tuje so kumwahereza hanga abana banga abana bashatu abojo bashatu nawe gumya nawe gambira nkazagwa n'abana bingi abana mukaga bababere banyebembiri mbuna babafire numwe inyuma yanjye warankurata nawe yafire AIDS accidents umharo unarakurata kafarazara nuwogo unani na Fort Portro twaturashita mamu mu church igizo iri ara afire ngara kari kuza kutorwe mu church mwashuri kurunda kuturamukanye yabura mukubanja mbona mutu je yamkwata mukono ya sister ya farazara n'umwana yafu kwihobwe natina kuzara number 2 inamba y'abana yitwa tuzaligwamo ukunandere kutwatera goronyira kinje cya tata na mawe turi kwenda fees akwata fees akwa pocket money mutware ziramara ituzanje zikuzi hankebyo nagenda batenza kuzara baki abana banje tibashimwe kubona kuko nagize ki nkibi narebire wakireba konka ko wabona bwini to kureba ngo kagamo wabushira amana number 3 abana ababo bantu bona ruhanga kakinyirika nyense ni udyagereke baberishe ni udyabareberera uwara uri abaraje ngo abijukuru 8 n'abana bo bana wakireba abana bawe tabakatuze abanje babali bashatu umukuru yafayine imyaka 10 twahikira ubutaka bwaguruka abantu ngo cyata ngo fera ngo wasibarozaro ngo ntati wasigaza busha no mutiranga n'uyankurire iki twamara kusibarozaro kashamu kamusibire ya permanent kabisa ngashanga mawe akagwara sukari yambona bone saa twakana kumushara ho kuguru by then turazara umwana witwamwero namushanga ari mu burongo ifoko babaza twaganira na mjante mucara turazara twagisiba ati mwana wanje ko gisibi ati bindabire mejo lerebera ko girugeho kasitisi nje ko ine support yo ko girugeho guhita umugisha now regrets zabagaho nahamira abana banje babiri bakura aba babandi bona bijo mwawe bayija shininga babo kubona mwakantu kaci first born witu niwe yarasigira kakara kunangezere nako nakagenzi kako bwa buri bubiri nondijo yabira yandi bari bashatu nabandi ababarankurata nabo bacayega so hati nyoni ko shuhire kandi 19 nyingu ndabareberera oyine ubujunani zubwa buhango konka tata kaguzira ibintu bingi muri iki cyaro intoke inchi ibirayi so twakwasukanya abanyanyezi babajunirwa babarankurata ababarakuna na mayego ifu so twakwasukanya twakora ahari henji atatena duka ifaha majimpa nakora ndabahera twasonga bambi ako kishako kabishomaje kabishomaje kaboniri kali beautiful abantu bakakunda kashomaje kawakaroye kali kambaruko kana ko kagira umutima gwezabu nizinjizura libo nuko kazikombeke kabisa turikwesikanye kungure mukatire icwike cyangwa kaba kana kawe kenyine malidad aba banda ba my brother rankurata wakafa niba n'umukazi we ibi byasirimu bacyari bato izo biri natasa next day bakamujugisa so after 2 months yagito mbwena abana bitu bona bajeki balingana
so aba bashumake bashatu umwe ni doctor medical officer nibo mwashanga kuzire kuri undijo ni engineer arakora n'abayunira undijo ni akashoma radiology arakora hano yawitu ekayanyera mu bushaka no amayanja okay wahurira abanje umwe ndikini officer nkanye concurrent management na wadya uproza kumushanga ikonka yari Kampala undijo ndiroya abo banje biological rero abandi baba brothers abandi bashatu umwe babiri n'abarabu umwe bona babiri turakora nabo umwe ari mu branch yakuri undijo arakora mu yahane yakuri undijo dento no dentist turakora nawe rubare wahurira undijo my brother wachaliho umutabani ni nurse nawe turakora nawe konkashi ejo clean koro kuza kugitandika mukikiriza nanke kanka tukore ikintu citu nka family ninga umugisha just ukabashanga umugisha gwaranga bigamubya yagukwiri bondagira bakareba liking yanje bakafiri ruhanga kabata mu mutima gunabire ndenda nabo bashomaki ibintu biri muri Line tino najemire kandi wari ko ni engineer turimo ko ni roya tiro unajemire kunga bo bakakireba ruhanga yabata mu mutima bashoma science bazikaje tiya nawo bona bashwire umwashwire midwife kungati turakora na barakora nyakibali na ni academic register wa nursing school undijo wa mutawana wanje muto ari kushoma clinical medicine ari kushoma health tutors murago undijo washire undijo abandi bona bashire ba mistress ngo wanje ugo so hate junior life tulimo mwe no buwazira abana bake konkeka yawe kakura erumwa abana na hati twagira ngo twineho meeting yo mwaka turi celebrating new year bona bakije hano ise family na my sister basigireho nabo bazaraje bazara bindi munonga bazara bacaho barabasa so twabugana kandi bona balingana imyaka abuko tukaza mu mbaga tukurateyine so ete junior life tulimu ndabona ishemerigwe tinga regret gahonizo rimwe maso mukazara bake aba bandi bampira ubusinge maso yikucira n'abeshagame yanje yes wakireba nakireba so ruhanga korire jati munonga mwe ntatwa tugarcha hamirimo yawe twaherera ori wahiza futungeka kandi orisize kunamaze kandi hatini kunamaze kutasa abigwariro ngo turenda ki anesthetic officer umusirisya kandi turareba ngo ni orachi basi nejensi ntamu happy I can go nazi waza gukora naza kushoma naza murago nyino mugore abo mukabatina ngo umugore shi wagenda utaka mutwekire yaza kutora bakamba mama batanguto mutwekire ndegire babine mbakshora babine muno bwoba ngo gumujo murokore ngo rahanga ibecia cia yarebire so of course ruhanga takakure ko dyoso nazo murago nashoma ko kudukushoma umwaka mwe n'imizi 8 kose najima during that time of course pressure yabire ho kugira ngo umugore takaguma kunu na mutwaraho Kampala ngarondi yemirimo tuturi hamwe ko byayanga yagaruka good enough yagizirenda yo mujugo wito kubanza imyizi 18 nakantu kaciya yahuri nagaruka nuko kiri yes so kuwagaruka kisize nagaruka kisize anesthesia no mulimo ogulenda vigilance uburaga ngo musirisya ngo ari kushemeza ngo tsora mayara rwe musiyeta ni urabo mukwasirote actually no mulimo ubwo bwa ruhanga ubwashemeza Adamu akamugwijigiza Adamu tabara mushazi yarataka ari kuzara ari gukora awa so ni that's the role model yorobo shemira kubura kora umugwiro murebereje azeyo
ayimuka garuke ashemererwa ubusasa tabwine no determining oteshahe zo muntu aramare kushemeze bo agwejeje procedure bari gukora hari akaca kokora usa hari icyo cyo kumarisha nki 12 sumura mwine kuma bikora impamvu control ukano no chimanye utangunoza kumugwejejeza narweyo murabanza mwamu assessinga yaba ari kubimunonga imirundi mingi muregira mu muti ya ninjira kurugira habagambo byo mugenyi witwe rizoba ntagira kinayongeraho twe na Katurwana Robsinje twije tungura bukamabwaranga program yereba hindugire kandi aho nho twahendera umugenyi witu yaba ari yo mwameda byarugaba kando wa owo mucanda Riyonza Rubabo kandi district ne yarukonjeri nyikiriza twendereraho nandi Betcom Juni nyine Emmanuel Mucyunguzi Prevence Akampura Gerard Katsaba mu kutereza bishani n'abagenzi bita hatimu yareba hindukire tubakunda mnonga habo kunda program eji na naho kubaho otosha program eji nebirho rizori ya Sunday Shahina Zicuro igarukwa muri wa kabiri shamukaga gwihangwe kandi obwa hati mararije